Te perlu perjuangan adon ni jingking mentuduang ni kabak kerasi kejauh ngadi balik Shillong mentah Henry ke Mynsiem kamsuk balik ke Mynsiem kamsuk kadang mau banga wei ulung bani jingking te hakria biri bat skrat bat koum telong tharai khulung badang ngala banong tharai badang nyosnem rasnem mutai hoi pelok pejol ada kideki ri orang ba ni kitamen ileni ngala banong ki belak cross kan rasnem sejong kan soe isu namar kadi ka choice ke jongki henry habanga i do khulung long kam di ka choice kadi ka kam ka bala pha jubo ne yeng ne na pha manu manu ma bat kam website henry usu shong tu i shong su si pha sa di Suli no ini video pengatem tentang lek banai kat I ba ngala mo pibun subscriber no joai ngadon hok man le sheni mdei tang Shillong hoi dan kami ban ring video kuni ring kadak pangapura mi pi subscriber ngale kanang ya kini ka video na kumta ka jong pi mo te perlu pejabu na pring jong pi ki bala hab no snu ne bestang no snu wala pi dan kerta ka badang red pun pring jong pi baong kini ka long normal ndre mdei kumta kadang ba kadang bala jor plat ni pollution bala penduna nutrients ma bar kju ko por pi klem sumar phai snu ta kadang mentang ni thui pi kumno ban sumar phai snu jong pi ban penderben biang ban pelai ni kini ka jing hab snu introduce pi ki ni combo product na po Muuchstac ka benengkong ka ka Ayurvedic hair growth oil ka ba ka ka anti hair fall Herbal shampoo with Inbuilt conditioner te pelok pejor kini ki atli ki product kin sabil biang ye kata ka nutrients kin sapen reben biang yu usnu jong pi te habai de ban pendon kam kumno ban pendon kam kini te nengkong ni shim ni kini ka Ayurvedic hair growth oil ni pen drop akti jongi ni ta kli jongi massage kli jongi kamtam hitu jaka ibala hab snyo te ngin ab hadin lai prominent ngin sapendon kampan ikini ke shampoo ban massage po kli jongi ban sumjai to ban clear tangum tai pelok pejol pile license te yo kala biang te sa check yakini ki product ka link ka dan po description le ni pila ban thiri ki no po Amazon bat Flipkart show order ben nang tu ma te tangtai sepenon kami kini ban penbahabiang ban penitna biang yusnu jong pi ni wa jai chong diang ni te ai kwai yang sepan chỉ quay nó chụp phone cả bạn bám cầm nút tới mấy last score mấy mình cái gì cầm này với sti trong này mình em với sti mình em trong cái này to này to bài quay ông mình chụp đây yo so em itu kejak paya ham ko ma so to na kya go sna kutia mangla soswa kutia mangla sos kini ko bhai uske kan ne minan him na ki saram him him yo lai Shillong te ma ta kam nu tu mi on ne sian wa ta mina da break ma yo sok ne yo mi man de de ni khamat yo lai chong gam ni jai ma to ra mo no ong me te perlok pejor ka ba kham sutanat shu ong long ba ulit school lai te tangatai pasutan te kijinga jonga kum tu kalong ba un minat ban ulekot knang ba unlai kum gini ka mo la shailisi de la heru te kombanga ong ipi la dedi khna na sosne re la dedi kiri orang ba ni kiri samla kiri temen kadi ke choice jongki kadi ba ki jai tu hi te ngam so e kata te piru ki ba pet kham tam ki tu ki dang let school class 10 chapo e sobha de minat e mok nang ba pinlai ban jenjar yel di ni tang tai pelok kerja ko video kalong ko pelengkot bat ngai scam ka ai Mynsiem e pigi nong pet baro te tang tai ko thor joy ste thor kwa ka te ki sor stage jrong kadan ki yeng te jrong ngan zoom ma ba pin yu I to zoom ya ka to shato ni to ki yeng I pat zoom lot hera ani ka klain ta ka lens telah zoom I bet na ni jing jinga kata orang I
Are ba. Toh tigi yang stay toh wong. Ani jingklain ni ke lens kamera bered bro. Jingklain tama. Hoi ni kamera ngarang shu shim thiet mo kum scan han no u Thomas man le vlogs ka di ka Sony ka best pa kum ba pi man tan nga zoom nang ni sha du shatei ka stabilization ka best ngam tip so ka voice pat ka audio clarity ma ka long kum no bun perjong ni kibrio ki berat nyot pala chini la i wala thor ka signboard ru tar kidang ya berat ta ka da perjong te ta pelok perjar long kai ka sunat banyo ban ya keren biang bat pi yang baka video ma sa comment ni kai ka pa pikwa ban comments naru dan sa sunat ban puli comments ki jong pi te takum ta hin ta sing flash bun skin du bat hakawai ka pod ma flash bun te pelok perjar flash bun we page kini video shwa bun penkut ngkwa manong ipi check kini ki product ka link ka dan hapo description ban penitna ba penba penrben use new jongpi ka link ka dan hapo description sa check menta